Ove godine prvi put koristimo tehnologiju Kitevu za mapiranje, odnosno za variabilno bacanje đubriva. Na nekih 50 hektara ćemo to upotrebiti. Ljudi su došli, odradili bez ikakve naše pomoći, naravno putem lokacije mapa u Prešev centru, odradili uzorkovanje zemljišta. Te uzorci su poslati na analizu, analiza nam je stigla, dobili smo mape za bacanje tog đubriva i sad u toku jeseni treba da primenimo te mape, da vidimo koje količine đubriva ćemo baciti na tim parcelama. Koristimo navigaciju u potpunosti na svim mašinama, znači traktorima, čak i na kombajnu. Sad ćemo vidjeti spoj te nove tehnologije gde ćemo uporediti i mapiranje njiva sa kosidbe i uzorkovanje i da napravimo ceo paket da dobijemo kvalitetno đubrivo, to jest da na svakom kvadratnom metru imamo isti rod. Koristimo u Prešev centar dosta, kažem, svim mašinama imamo aktivno. Dosta to znači za praćenje rada, za funkcionalnost. Naravno, pojavili su se par kvarova gde vidimo naravno greške, odnosno upozorenja da nam on javi u svakom trenutku, gde možemo da kontaktiramo servis ili nas čak i servis kontaktira pre nego što mi vidimo grešku. Mislim da ćemo s ovim mapiranjem dobiti kažem, više po kvadratnom metru ili po hektaru više proizvoda, pa ćemo tu samim s tim uštediti. Po nekim analizama trebalo bi da bacimo više đubriva nego što bacamo mi inače, nekako kako bacamo godinama nazad. Tako da ove godine ćemo malo više uložiti, ali se nadam da ćemo narednih godinama, naravno uz sledeće uzorkovanje, bacati manje đubriva i samim tim uštediti na đubrivu.